Orugendo Rwamagara gaho ntubantu kuretera bebembezi abanyadini n'abandi bantu bari kutugambira Orugendo Rwamagara gaho otafero umurebe wa Rubirizi Center webare kubano Geno Mission to followinga amukutugutu gwa YouTube Facebook na nezene mukutuzona akandi umushereze mazana kwakora intamagara gata nakorera izoba twatayiraho mukuru afere Matsiko kandi umuturana munsaba kugira ngo tubase kwantu Geno Mission tumutayisa program Orugyendo Rwamagara gaho amazina ndicyo Ramadan soko Geno Mission kwa tuganiraho asonga zitari zimara zimwe tumanya Orugyendo Rwamagara ge okusana na hati saeji owari obundi tukagira cyangwa kitwasa kwantu Geno Mission no kwantu muyigeraho program eji nibanegesa kandi nibane Geno Mission no kureka ngo twamanya binji abantu bitoga tukuba ntukunda munonga abatukwantu esimisa okubasa kubantu manya ico kibari twakwakira yakora abarindu bakoreye Rubirizi Center webare mukuru director wa Rubirizi Center amazina nabanyeta fere Matsiko abamamba taweli Makanika kandi ndiyo mutuze wa Chicwamba aha owansanga mu makaganje konkanka zarwaho Omuryendo umusero yambanda konka kunabere n'inkora nayice myaka 10 tuyiza kandi nyona atura Chicwamba mwene eje myaka yona emyaka nkama 30 na mwenda nje mariro muri Chicwamba mbwenu nyondo mutaka ndi mutuze wa Chicwamba uko wagera ngo abantu batwirembenda kumanya ibukumfaho ninjira nanye natungo mu gisogo kugira ngo abantu mbasobore bamanye no mutura nebinkora nebindakozereho ubundi bongere kunyetegereza kurunja abo kuba abantu murundi mingi mbansaba besiwe toyizo kazante bejo kizo kaza bundi abatakumanya kaba kumanya je ubundi toro kutwatwaze ibintu wagera ngo kusobore nkazarwe myaka na mwende were icamanyisa nyine myaka na ati ndo musamukuru atandika kuhanura kazaruna gambera konkati ndiyo mutuzi wa Chicwamba unamara myaka 3 nezindi nkasomaho konkati tumunonga abo kuba nkatandika primary yanje muri Ndece primary school kandi kuna bena iko mcamukaga na Rugayo niza kuna bagambira nkarugayo kare niza naza Chicwamba primary school na marecha Musanzu naza ho St Michael high school na marasini ya kana na mazere sini ya kana umwaka gwa 92 niza na za ho mutekeno ko nkanta kamazereje abazere banje batwarwa bafa mama yafa tata yafa nabefuzi ubiye kusoma nabigendaho kacaho wabakana kambata nke mugambire kuna bere ndi aho abazere banje bafire Bushenyi tishije mu district ya Bushenyi mpango nangwa aho ndi mvaka ya sine ya kana yaza mu by'ubururu bwa RC2 ayabera ari secretary wetu education na kafire mwene benda kwizo mwanyogo kubanzere kwizo mwanyogo ninyizuka kandi ahastamire abantu bagera ngo azamuruka ari ukurunda nanye nazaho kureba nkabandi kureba bo kuba kandi akaciko ka RC1 n'undi mabuzi kunicereho bata y'amazina batewe n'iryange kubatire iryange nesimba n'abandi akaruba kampana akasinga naba secretary of education RC2 nangwa nchine myaka mito myaka 22 nakoraje mu Rumogu kandi myaka 22 norokorana n'umuhabuzi wa RC1 nakoraho kace kuna bendi yaho Bushenyi barangise mirimo emirimo zo ku bameruka bakambenda bambemuruka nataya application nagitwara nagitayo bansote listing ninga bantarukara orabantu bakuza gukora interviews naze nakora interviews bambuza ebuzo nabisinga bampubo muruka nkiri muto fakti kandi umbemuruka bato
abeba mu bwirobo mu district yona hi banta katereroko mugera mu ruko gwa mugera nagwebembera emyaka 3 kona bendi yaho uwo mu ruka yabera ari egombore ya hate yakatandane yakaterera abakamba gweta mongera abo kuba kangura ugera kimwe kuri katandoro rw'umunoni ukwata kuno hansi egombora katera ne keliyemwe constituency yona hati omuruka uko yafa banyongera muruka gwa kabiri mwena aba uwo muruko mu konka kutegeka emeruka zingaye hati no basa kuteka emerukezo bwa hati burumuruka hi ubwirobwe no gombora so ko sanga no tegeka nke gomboro na ibembera nakorayo emyaka 5 konka nyenda kubagambira abaturikize n'abakutureba ngo myaka 5 ejo ina mazire nduwo mu rukakaterera nkasinge myaka 5 mu kusoroza umusoro boko bakora mununga buri mwaka bakawe gombora katereta we barabo yo mu ruka yakoreje inyizuka bakampe gari 3 buri mwaka zazikora tene buri kusinga yabe nasinga ukaba mu hegari gari 3 mu mwaka gwa 4 bampa radio mu mwaka gwa 5 bangura kawonda suit nji obwiro bwizezero so umurimo gwe nkakoraje kunga kuna bendi aho ndi wo muruka uyizuke ndi aho ninkoraje katerera nareba basaba rugacurugoko muzeyi cyo mukama muzeyi kamara mwami musime mwami bagenda nabandi biza bansaba ngo bete gombora chambeji toiza ukajebembera ubwenyene myaka nka abirnamu namunana chwamba ke na kirugo kere mu chwamba kirugo yona kafuro yone je kere chwamba najira ntikamanze nyebuza aba umbwire imyaka 28 ukabatungira buswere kaswera chenda na musanzu embweno wa muherwa okuza akatiko ka RC no muruko nkande musigazi mutoye myaka 23 no waswire nankiyo nibi ahatiko kare bantu ubumoko sangotine na busobozi bokujana ngo waswire abantu kubansabire nizanabuza bantu bayikiriza ngo yesimbe obwirobwe tukatakureza iningamiro ninga kurekora umurumo naza bushenyi nasaba live wabakama banje wakao ya mpursa nizane simba akarona kasinga naba chairperson ninga chairman mwego reje ya Chwamba 2021 naboza Omubyobutegyeki 2021 na singa karuru na bachairman wegombo reje kandi nabasize kutegeka emyaka 15 ibisanje bisatu ubu nabere ndi chairman wegombo reje ya Chwamba nkakora ibintu bingi ubwirobwe kandi obwe na government kereta sente nyinjuho kuchara hati amagombora n'ama districts tukakora enguto ize nyinji nito twazitembuire no kuzibweneza kutandika kuleta mu graders usare bakutemba kuri kahi zukaziroho konka ziri community roads zimwe zitari mu district zimwe zitari mu gombora rugudo rw'abantu konka tukatandika obwirobwe kuleta greda kugrading enguto ezi no shaping twayombekirwa ya center sire wajombe cyo mutsanda cyawe buri ishomero mbwire bwetu ubu twabona akozeremu tukombeka we kizimbe okuza omugombora ya Chwamba nyenda umureba ryo nakureba tutakabigambiraho akaramo amasomero angaye kandi ari mu Rwamagara ukuza omugombora ya Chwamba akarumu amasomero akarumu Kikumbo rumwe arumu Kirugu abiri arumu Cyambara asatu arumu Kirugu Mozere Makeri neburabura ana
ari mu Chambra najigambere ari mu Kicwamba 5 ari mu Narumuri mukaga konka twazira Omubyobutegyeki ishomero rya Kafuru nitwe twaritiro kanso yetu nabene ninkora nabo ishomero rya Kizogombe nitwe twaritireho umbwire bwetu ishomero rya agutwabe tutaho bizimbe konka Kizogombe tukajombeka twagitaho bizimbe twagitembura Kafuro twagitembura twataho bizimbe Chirugu Mozerem twataho ekizimbe Chikumbo twataho ekizimbe Kicwamba tukataho bizimbe bibiri aho jabonanye kandi ndugaye ya twayongeraho bibiri nankam Rumuri twataho bizimbe bibiri ubwire bwetu konka umunkare nkasigaho encourance yatinkomanya hati ningira nabo ababembeza baroho bariyomba jigumizamo itwe sente zikiza n'amasomero ga private tukatugareba nkamasomero geto abo kwanga kanga somesa abana bote bari private n'abana bihanga n'abana begombora tukaba amasomero agatugaha desks entebe twin desks Borumona nagaga private muri sente kwiza abo kuba kansenene nure zero mu government na busonga agogona twatamwe ntebe cenzaza aga private agokomanya tugayambira kugira ngo gabase kurugayo nangwa tombeka hona araturinazi amashomero wago aga private umwe abantu bakitera nduru konkito tugira ngo abana tubari private abana ne bihanga ka good hope tukombeka yaraturini busonga wezita kabere government kansenene nagane mashomero tugayambira kugira ngo tubase kutungura ibyo bwegese umbwire ubu nakoze ronkache amanero C3 aha na kanso yanje nitwe twayombekera irwaro rya Rumuri center 2 center 2 nitwe twajombekeraho tukagurita kartaroho umuntu usanga itaka rya government konka kartaroho twagurita twayombeka nebyo korebaho ibyo tukabikora cyo ryagati y'abantu kugira ngo akatari itaka rya government konka no reba mu rukagwaro mu rukamahango kandi gukaba ngwetenga kugira irwaro kubasa kuyamba kandi mwagize kugira ngo muteka hagati kugira ngo abantu bacha Ruganda abahankungu na Rumurije nabo basume nangwa nakaragara baraguriza Rumuri kandi kigendura cyetu twaceje kugira ngo tuhe abantu amagara maronje so aroho ebinde twakozere tukatandikaho project mbwire bwetu aro sente zenziza za mezi imyanya yabere takwikamo mezi agaga gravity tukayamba abantu bakaba contributing emitwara 25 itwe tubongereraho sente zenzo rwo mu government babombekera za tanka za mezi uzabere ubunde kombe kapitarumu nka cha Ruganda tukagura tank sempango naza chizo gombokwe twagera ngo abantu bagire mwanya gwa community kekereziyo weri amashomero bateho tankses bagume chibayambe ukubasa kuyamwa mezi ubona bendi nchiri antebaha nkatungo mugisha narondwa akachiko bakamba kweta CPI community backward institutions ninga institution akachiko kakankarebera package ya Queen Elizabeth yona kutandikira nawe kukoma kandi natungo mugisha bantaho kuzwekera Bushenyi district empango twakora nitwe twaresere na idea ninga se kiteka teko hanyuma yo kurambura park akacikwako abantu abe baroho ku Rugombo district 8 bwirobwe bakatutwara twaza Tanzania muri Tanzania twarambura park ya Serengeti twiza twaza Kenya twaza Masai Mara kurambura park se kuzukora tukatungo mugisa twareba ebemba kora kuri twiza twabukopa twabereta chomwe kiteka teko cyo kugira urugo rw'amasanyarazi kiteka teko cyetu cyakaciko akako akutwabereto niho mwe kiresere tukatu nabatayibanje bagiranye wenyenka amakuru no kuteka yode no twakitesaho ekitimbo bo cyatandika
noreba hati kuno ya omuri bunyaruguru mu karugwe bangaye kuza kugenda Tanzania nyowe nkagenda no mwami Kisembo David Kisembo David former chairperson RC5 twiza twarite kitekateko iki twakiguza abantu nowe yatandikire ebyo biruguru w'amashanyarazi nobu hati noreba nyenda kusima bebe mbeza baroho korango baritiremo amani hati baza kurombeka ngo kitekateko tukakireto ubwe hanyuma aho nobu y'abantu bizire bakacukoresa firo gusente bakazireta bazuma yazinya ukaya bantu mukama anyambire kunyawe kibi ecyo cy'abantu bansigireho korango rugo ruwaza gukorwa abo kuba no manya politics abantu nareta mu kintu cyo kwenda kuhuza abantu kandi ubundi abantu baba batacetegerize je batekateka ngo mazima konka hatorugo norari yondoza gukorwa kandi katera rwakozerwe n'integateka naro nduza kuyamba abantu betu ubwire bwetu ubu twabere turi mu butegeki ndi RC3 uko nabagambera tu ikitekateko cha district cyo kusara mu district kiza charetwa abanyashema bamuzeyi mugenzi muzeyi Makaru mukama mayicu murochorongi nabandi bagira ngo mbenda kucwamo shema kugiyari bushenyi enkuru ebe district bo babandize bonkabo tine kimwakoze rubozo bo babandize kusaba nitwe twagira ngo mbenu urutaro ro kusara mu bushenyi rwimukire nitwe tukugira bwa twagira urukiko twebembirwe umwami Kisembo David chairman nawe yahumwire mutayi wanje twaronda ka twayeto urukiko rwakirinzu nangwa nyenda kusima bakirinzu bakatuhagera munonga muzeyi bamugaya muzeyi Vincent Nkaburwa muzeyi Mustafa muzeyi mubangize Franco mugenzi kitekateko twakireta twastama twaze mu rukiko ayisaza ubwirowe wa district kabishaza twaronda kaciko baronda Kisembo David kuba chairman nanye bantonka vice twatoha abandi barinde ba dina bakemicence katerera nabazeyi betu abataho bankaburwa ba muzeyi bamugaya ba Mustafa twatandike muri Orugyendo News Center twafana chance asonga ya district yakuba abituranta ya esa baturana bazuruza fere bakajya ngo ine nani motuka yawe watireyo ya rugendiremo umpresse seje ati no twafana chance yeje reka tufune chance atusobore kuronje ko kubyatambwira amakuru gece ngo story yona ni wajine kutwagira district twaronda kaciko nangwa twatungamwe abantu abenzere kuhakana sama district kujibasa twajya ngo tujibasa reka tugezeho kugeza kita entare twagira kaciko twakataho abantu ata idea twagiseringa abandi bebebeza bebaroho MP Gaudi ba chairman bebaro ba RC3 abandi obwe nanye ndi chairman RC3 n'aba district councillors baro muzeyi Nkaburwa honorable Keti basezi honorable Katesugwa no sakar girariyo sezi ikintu twakitamamani twakitamo muhimbo district twagitandika twakore nchiko Kampala ngenda kusima abanyakampala bakatwagera bona abantu beto bakutura Kampala bo kumanya bine offices tukabeta ahotera Africana nangwaho mwami Tom akatuho mwanya Tom Kasugwa akari manager wa Regency Hotel Bakuri ya tomanya twayeta abantu twabatamo kitekateko bakikiriza bona bacagera ba Dr. Katurebe bigiro ba Vincent ba Lawrence bamugaya batuze nyuma twarwanira district age kitekateko mwachi yakono imunkima twenda n'abanyakampala tugende nabo yabo kubana ko twantwenda nabo batemwa amana gabo batuhema amagezi okutwakitandike abo kwa twatwino kwandike cyandiko kutamwe byafayo bya bunyaruguru no amana gutwine ne sentence 20 sorozo mu misoro kugira ngo cyubase ku convincinga ninga government na minister wa local government yabaruho arebe ngo ntubasa boko ba district bakambajaha na kubasa kwachi kwa bantu so batuhagera twiza ikitekateko cyetu twahandike kipapara
twakitwara mu district council Bushenyi umwami Kisembo yakisoma ba kansara zibona be bariyo bakihagera ko bakihagire n'abahandi bakihagera ikitekateko nangwa cageramu okutataganyizubwamo bamwe ababe bari ba minister w'irobo bakorwa buri Bushenyi tingwenda gamba amazina arabe batakwenda district kugisarama batwakanise twiza twagira urukiko twayetwa president yatweta umuri Bushenyi twagera urukiko na district sezindi twayebtekateko byetu mama cyamogo yatuhagera nangwa bamwe benda kutugura ngo bintu ebiturugemo ninyizuka kanyankore araho bamwesere kumugura yayanga Kisembo bamwita kumugura yayanga banyeta kungura nayanga aro muntu ayizero mama cyama bajango urukiko kari wa mama cyama mama cyama nawe yagera guti kikubasika district intujubasa taro mwenu tukwenda tuhurikize muntu wenda kujya mu district twange ebyo kugira ngo batagisarama urukiko rwawere twangire abemba tukora ngo batuheyo kintu kidogo twange byo kusara mu district badatwa district twabyangira nangwa karona ka sente kiji twagera ngo sente zireke itwenda district kandi zo buyiroboze kwisya obuhereza abantu aho president ku yatubugene yagera ngo nakwiza tume minister wa local government Honorable Adolf Mwesige atari mahandiki mukuru wa parliament ya Uganda mbabeta ba collect parliament nene kuyizire twamubugana ndetse Owari Town Council hati omuhoro twagame nsonga nangwe kipapuro echo ninye bacera murundo gukora presentation ninga koreka minister kutukubasa kandi n'ekipapuro cyanje kiti nacyo musomera abantu batuhagera Father Dido abanda bazeyi bankaburwa bazeyi baba mugaya Dani tumwesije Nyakasharu basandike vina kiri musigazi kandi musigazi imvumura basandike vina aho tuyimuka n'abakansara bona ba district abe baroho bwirobwe twayanga twagera ngo twenda district twasobora minister ebitwine nebitukora no ku Bushenyi ene tutwaza mukubi minister agera mu district yagitoha kandi twajeta n'izina rubirizi nangwa bamwe batwirembagera ngo tujete wenci taragesere Bunyaruguru akuzene ya Bunyaruguru mukarusweka ico naco nyenda kukisobora n'amazima itwe bamwe twantwenda gutujete Bunyaruguru konka batayibeto hoja ngo Bunyaruguru eji turumu abantu bingi kandi batari Buruganda rumwe naki bagira nka kutwebembeze cya Bunyaruguru abakatera kandi tubarakwa bagira ngo kandi Bunyaruguru ati kandi twekatera tubetura Bushenyi tunyigire kandi mwaka tunyigana izina konka nyomba arabura twageta Bunyaruguru nkiza kubara wicira nimwe katerera kusaba district yanyu mweno aho konka majority of course twicerezana ngo tujete Rubirizi abo kugira ngo headquarters ezishaza uri aberere kandi districteri ubwo mwanya kagutwire bagweta ki Rubirizi village ati twicerezana izinelyo abwa mwanya umanto atagumanta bagweta Rubirizi nibo ngumanyira tati bagweta Rubirizi kandi kanoro kuruga nuko district bagitoha nyenda kusima abantu bona batiremo amani kandi akintu cya district itwe kunuya kucicere tinabere nakirwanisa abo kubatwena twantureba aba batakwatagana na mukegi ito twena twantureba mukutandikana kabunda abantu bakaba batakacetegerize kuko ko bacetegerize twakora hamwe district twagereta konke genda kitwakozeremo nkabebembeza be bari mu ntebo bwirobwe tukacwamu amagombora twacwamu imiruka icyo kurebero cy'icwamba nkubona nagambire eke kwatamera riki akisozaho twatana na katere kwatakafuro apaka twareba ngo twantwenda district aya barobemba wa parliament obwirobwe gauda katugera ngo tucwemo amagombora mengi tucumwe twacwamu nisaza nyakaterera hati chwambe keine emiruka eshatu ekeino mu ruko gwa Kicwambogu twaguyamo mu ruko gundo gwa Nyakasozi na cyambura rumuri ekeine
rumuri twacwa kabiri twacomuruka katara twagihomuruka na rumuri kuri yaguma rwaye konka rumuri twatwenzere kucwamo no gundo gwa kasatu ubwiro babembeza be barona aho batutegandisa tubaraka kucetegereza je bagugure kaguru mahango natwe norebo mbya PDM bya Paris Development Model umuruko gugumire guru mahango kandi nguza kubategandisa abo kugira ngo hati seruzi eshatu zikoromuruka batunga sente miliyoni 10 na seruzi 12 konka abaru muri batafayo abo kuba kumeninga mana member wa parliament honorable John yanjera ngo byegombora yaru muri neya ryeru na town council zizasabire babine 12 kuba yigureho okugaruka kwakira amagombora na districts zindi zibakuza kusaramu na municipalities ubundi batorane benda ngo bafune town council kandi bagira ngo kaona supportinga na nacho mangwana ndikiriye ninkisobora ngo na kirugu nayo twacwa mu zindi meruka twacwa mu ogwamerarike twacwa mu na cenzaza nayo gwabumuruka kugira ngo tukanyise meruka mingi n'amagombora katera nco bacweriremo akaza mu Chabakara akaza mu Katanda akaza mu Katerera town council na Kirugu kandi ebyo noreba biyambira ukoretaho enkorakorana kangaruka cha town council nyoni tekateka bebembezi abatakwenda ngo tusaremu tugere town councils n'amagombora kugongera gasaramu naho batakwendeza abantu babo bohereza cyancenda arabe nakureba utakagamba cha town council maze tugambira karunja kari mu town council akona baza unabagira ngo kutukura abe town council manye misoro nziba nyingi acha cyakukiri kirungi na kwako wamaze kubasobora de no mutiyana nuko musobora ikigenda cyo kusarama we baro mukuru director wa Rubirizi News Center hati ekirungi cyo kusarama ubuhereza mbuyika hiye nabantu hati werebo umuntu yabe naruga cha Ruganda akiza kicwamba ireseta sire reba nate bakuiza hagombora nahari umuntu yabe narugamera ari kuiza umuntu yabe naruga kafuro kuiza kat kusaramu ubuhereza buyika hiye kandi acha town council egombore jati sente nkezo kukorenguto kuzibweneza no kuzuhunduza aha chwamba ni mata bakorenza miliyoni 10 ningi 15 konkata unukanso no uramba abadlo miliyoni 3 bena hati cyamanyisake ngutauna kanso kakarira kanya kace kandi abantu batunga sente nyingi bakorenguto bahano boherezo bundi ekinde kirumu na planning wanoreba ataiza mataunu gona gakora norebe genzo atereba nka ejaro heji nereboko ogu eje nayombera kati nogera plan physical plan ekuretera kugira ibintu kubikora umboteka kulyeri ishomero riza kulyeri irwaro riza kulyeri duka iza ubwo mwanya za ebyoma ninga factories so ntekateka town councils abakuzanga bakwanga ngutazigira abantu bitu ntubaferezo bohereza abo kwanyenda kumanyisa na town council nke ya Rubirizi hati ninga katerera abakozi abibini nturiyo nturana abana basomere tubine miromo hati wasanga abakozi twina abana bariyo mukande miromo twagora town councils nyingi n'abana bito mwemba kutungira mwemeremo no bakwa batari bitu n'abandi abanya Uganda batungire mwemeremo kandi obohereza tubugire hiye abo kuba wanora town council zezezoromu zine ekizi kucara amagombora town council netunga sente nyingi n'abakozi bingi bo kujiplaningira no plana no bahi kandi bitari amagombora so nico nkugira ngo abantu bikerize ensongeza abantu bakwa ngo tubakuzikamo mbazika umusite barara turugire kuzika umuntu umusite Kampala mbazikayo na mweno mutano kansoanyu kanwo muri katwereze kuzikamo so byo kugira ngo mbakubazo barakuzikamo ico cebangise town council na ntekateka ezo nensonga ezitari zamani konke zamani ezikutungura abantu baburikiro zuruho mureke tugende na nezo umureba wa Rwamagara News Center tukine umujenyi wetu umukuru Fere Matsiko abinjwa ku Makanika kandi umuntu ayakusobora umuntu ya Resire district ya Rubirizi okureka ngo wageno miso umuntu yakorire igombora ya Chwamba kace tugaruka kace nyuma wagira ngo
bakiza bakorondaho okuzaka chiko abya national park kantu mangwe gombora ya chwamba abantu abinjini bachara kugoma park awemeremo yo kusinga kubane bakora oyine bamubu abeno cyo kubana oyamba aroba mabaganyiro mu ansonge kugira ngo muri yaza ko mpaka bamukwatarayo wateka mamani warwana no cyo rayambero ne yes hati webare nyenda kumanyisa abaturikize ngunyobo nabirende akacikwako igombora ya chwambe kane tunga buri mwaka ninga buranyuma y'imyaka 2 none sente za paka mbazurundana bacheza batwaraho % mu magombora garukwatana nanga konke mirundi mingi tizikwiza buri mwaka mbamaza barundana zikikanya yabo myaka 2 nkatubwe bero corona ningera bikize n'imyaka 2 batakazihire konka chwamba tukasanga ubwirobwe kane tunga miliyoni 12 twajitungura nkasiganyo ninza ku rugo byo bwebembeze kutunga miliyoni 8 kantire mwamana umbwiro bwe tukataho nkore ndizo yo kutimba ebyina turencheza paka kugera bo kuba twakireba Tanzania cyanchikora twakigura twahitaho umufureje guruho na hati konka mwenu tugukureberwa je bantu bakufayo gutabama enzorezamu gusisa itamuitaka ubundi gumartarigiremo nezo zo nazo zinamagize nziza zitamuitaka echo nacho tukachita tukabyara na bwara na yero nyamisozi rukwata ne baso butakwata nzozo konke zinde nyamisozi asigara no byakubembo gotekora bo mu rwara naraba mu binyamiswe bahango nkenzozo ubundi nensere konke byasigara amari gakagatara bamutwata ho mukwatangwe konkanago ekizobu abantu bakabatagurebera umwe umurogo ciza gugosi konkezo ni intervention zezitwetiro twatabone buhumi twatandikana projects zebuhumi nazo kugira ngo enzoce nazo zibasa kuzibereza inyamisho korabaho nazo twatuzitiro nangwa twatabone yakasenda konka kasenda yagumaneta abantu misho mwana wambuze kibuzo ubune ndi akacikwako kandi ndi chairman wa ibintu binakorira batakaha nabomba bimanyi ninyesiga ngumu kisege cya Rubirizi tine omuntu aratireyo abarenja munamba mpango oyiroche yamana guba arabatireyo naho narebo John arabariyo nenda kutayo kongo fukose mbaza bakora na interviews ba prayinga konka noboyina abebembire ni utireyo irakanyabo umukuru aguba obuyire akatwara y'abana bingi ninyikiriza kandi naona rebo John hati nawe yatandikire process nobuyire tukatwarayo abo kuba katumanyowe konka yakorese barahaye reded yatekoresizi nabye recruitment yawire tukatwara y'abana batanu kandi je nayo tube twatandikire no jangu bemerize naho tube twine abantu bitu binja bitukuza kutayo kugira ngo batunge emirimo nyonyenka oyire wabo binakugambira sanja cyawo cona sanja canje nanye nimbara abantu bakurenga 10 abanatiro mu mpako na wayenda ubundi araba kwa batakwenda tubagamba amazina konka ningagamba amazina bo kuba nimba manyi actually ari umuntu una recommending ati ne chief warden mbamwita Samwa manyi nkamuru recommending and chairman urusisire twamugamba Samwa manyi nabandi kandi abahansi boni bingi actually umbantu ababinabe ni recommending arumba warden zibashatu mwene umurumutinda kukozire nabandi nabansi echo ku kwata abantu kubayamba echo kandi mwene cyo nchikorire cyo abo kubo mu kisenge icya Rubirizi tine omuntu arayire y'abantu mu cyomi kwingana nanye umuntu yari yaruge yagira ata abantu bakwata abantu mbabakwata ngenda mbi ya kitajya abakwatero mpaka abantu babakwata ngenda mbemerero mu koti ya Buganda road nayire y'abantu basatu kandi bine misango nagomara zeze kwatira ne byapaka ikigendero cyanje jingugira ngo tuyambera abantu abo nabo inyamiswa nezitonera nabo babura kufayo inzu sise byo kurira by'abantu abo ubu no muntu akibure kiyarya
bachimukwata n'orukuyaza kusenya yoruku bamutwara bachimukwata ubundi yakoronda kenyanza nyamusingiri bamutwara nitwe nturangwa hariho emisango y'amahango y'abantu bakusisira paka bitakuhagira konkaro ubusango buke riyari umuntu yazire kuteba obunyansi wamutwara nitwe tumwirukaho tumuyayo konkame twenda tusomesa abantu bitu ngo package na yeli ahantu tekwa koragana n'abapaka ntekwa koragana na package akwantu giye mu sente nyingi abantu bitu nitwe tukubahagera ngo bagende bitenyamiswa abo kubenyamiswezi ntuziya mu sente nkihanga abarambuzi kuba kwiza baza kurambura enzozo baza kurambura enzubu n'ibindi batusigira sente kandi sente zituyamba nizo tukoreso mu nguto koreso mu marwaro koreso mu mashomero n'ibindi ebe government rukora so nabwe abantu batagira nkasta bino muntu wabo ari kubayamba kubiyayo bagende basise nga mureke tuturane na paka cyabire cyo bwiga bwito kitwine tugendera amateka gakugitegeka waza kuzayo enkunkaburikiro tukubagambira no bunyansi tugende tusaborusa barutuhe tuyeyo ebyo kukozesa nabyo twine abo kwatwine endagano n'abawaba n'abapaka iyo kutwikiriza kugira bitwayeyo ebyenyanza nkanya musingiri enku kutema bunyansi tukarezento zitu tukasakaza amazu emibazi ari emibazi nyoko mupaka erukuyamba abantu bitu arabari hiya bakutayo utasabire ningaramazo konka ide kandi gera ngo tusaborose mwe intera abantu muranga ngo tusaborose kandi ukwiga tukwikirizibwa mareke tukurugeho twesasire tutunge mbuzi twete no kurya bihimba n'izindi mboge zitu nandike kukekereza ko kwa gambe tureke kuzo mpaka bukuba naco neco burabe enyamiswanzu basa kukwaterayo ariyo n'abahekero bundi bakwaterayo barugere kogoro ubakwatera abantu bitu fira aro koyo warugombo ebembezi aro cyo wambuza ngo kikundetera koyo warugombo ebembezi astera rumo barebireyo kuremera baba kwatero mpaka baremerayo wacenga kare koko wakigamba akajara mu bato bundi kibonka accident might yaza nko yaremera nko usanga wakosa mani minji mwagiyeyo kuka rumuri center 2 center 2 nito twajombekero rumuri ekeyine rumuri twacamuka na kimwe kiri ncukorwa agamana gukora ngo kose bintu yo kuzaza kitari ya kugenda zankaye Buganda road nugiye webare okuyamba abantu no mutuma gwawe kandi no kunywana nacho no mutuma gwawe buri muntu ayine ekichoncho cye buri muntu ayine cyako basa gukora nyomu ndeba yanje no muntekateka yanje nindeba ngo kuyamba umuntu yari abuzubu nichinkakata nichinkwata ngo nsemeye kuchikora yaba ndiyo mwebembeze ndiyo mu office ninga ntakozere ki ntarum echa kabiri nyoni chinye simisa nebirobe na maro munsi nebimazire abantu kubara bambagera nko nkafira kakoleki fira kayambogo fireki nuwe yachikozire kandi cyaremere abantu akagezeho yachikora netukora izina hati no mbwiro buriza okuza yo kuyamba abantu tukugira nimbambu zirebye gukora konka n'urweto rwanje ro kugira ngo nyambe okukira munonga
abari mu buremezi abari kwetenga ingumba yambe nico nugomanago go nakugira ngo mbasize kutwara abantu uwa abarenja mbasize kutwara abantu prisons I mean kuba ba prison warders kuba baserukare b'amakomera mbasize kutwara abantu police arwecho nakozererama ekitwire nche hunyisa abantu omwaka gwa ati na 2022 2017 2017 warugero mbwebembe 2017 baza bahandika abapolisi a Rubirizi tungire district zo nke 2016 ninjera 2016 bagenda bahandika abapolisi kubakora listi kote yito twabetulya okutwara abantu 14 abantu 14 mwenda bakaba batari ba Rubirizi akaruma bakuruga Kasese aruma bakuruga Ntungamo ecyatutangiza karuma n'abakisoro kutwagireyo kusoma listi nagenda nabuza DPC asunara yabaro listi ji abantu bitwa bakozire kabatariho karoho banze Imana bahi atenanye tinkumanya tibinsobire atumwerwaneho mbere babinsobera hato buyirobwe nanka nanye nkolesa network yanje ayabali director wa human resource police Uganda Police Force akali Arahaji Barumoyo AIGP Barumoyo ntunga umuntu wanje mpesumu mutera ntayo kwetombwitwa kwanje Haji sebo abantu kamutwire abahandi kandi kote yitu kamugitiremo abantu ngamo abakasese abantu atecho tukubasika ntikibasikire ati mpeso mu ya DPC mweso mu ya DPC amutera DPC namusobore ki yamusoborire kuna bendi aho kandi yawanjaha Arahaji Barumoyo AIGP antera atari kwiyoje ngo nokora nkakinti nyo sebo ndi senior citizen ati mbona cyana kusaba takabaho nsobe mbahandika abantu bakakora nsobe bataya abantu abatarwa ati mbona je nonondere omubana abakozere interviews bakagwa tatareta batarakozere atabakozere interviews abatararabiremo ubu maye butukore ibyo yawire hesandisha bagenzire barakabarya training atondondera abana bana abakozere abatararabiremo ubanyoherereze nkizana ronda abana bana nabatwara nabohereza Kampala bika Kampala babaye baraha baza amasinda training mu training school kubikireyo commandant y'abamuzima bana mu muri abana bo abakwiza tuamazere hiyo kwezi kuona tutandikire bari bamugera ngo nicyo turi abanyayuganda nyenda kugambira ngo nahata aba bana bajyo mu police bariyo mbakora bakazayo abubugezigeze bwanjye n'amana ganje n'abapolisi mbakora jemerimo yabo echo nacho ngachebwa mukama nkechichoncho kugira ngo akandabiramo aba bana babasa kugenda mwenu okuyamba nico nani nkugambira no mutuma gomuntu kandi njana rono rweto mukama kuba kutiremo recruitment yaherukire yamaye eje yizwa bakarukuruta ingera bishenye nsanga bahandikire ari umwana wa kansara wanje mbamwita Jonaha umwana nakaya tandika kutegana so mu charomu mbwenu abuzere cyo gukora nabo hose no mayusi babatine cyo gukora isa izangambera ati mazama nyendo nyambi umwana ogwa abuzere cyo gukora tumutuma nsanga bamazire kwandika umwana yirukire umwana kasomire ahacwamba high school ati yire na certificate bakambagenda kunikireyo brigade yona sangere yatuma umwana wawe ntisebo umwana wanje ukanyenda nyambe ati yiruka ante ati konkechize buceni certificate ati ajine akata mazire fees twayirunda na fees tuiza twagisasura na twara certificate nawe twamutamu yagenda so nico ndiyo ningira ngo kuyamba abantu no kolekwa
bamwe umubebembeza bingi nusanga ngo umutima batagwene ninga so kigizo kuyamba usanga no cyenda kuyamba njya nkiretwa ki omukuyamba abantu nodekwa kugira umutima kugomesereza abo kuba n'abantu abituyamba bingi tubari kwizuka nangwa nintekateko yaba n'emyaka yaba n'enkora yitu umuntu kumiyamba kiza kagera tuwebare umurondire no murumo nangwa otine neco kumwendaho konka kwiza kugera tuwebare kundaberamu kandi kuwandabire mu iki nakitunga kuwatiremo amani gawe ninga wampaka sente kawe natungecho naco kigomere mwana wotine mutuma gukugumere ningotine rweto umwe abantu abinje batamwe konkani mbasaba ngo mukuyamba iworo hangana yareba ngo ine wayamba ebyo kugira ngo oriya yakusima ninga teyiza kwachi ninga ebyo tubereke mureke tugume tuyambe abantu abo kubarohangana cyo ari kutwendera muri barubirizo ni center embozi ya Makanika Matsiko nini ngo munonga nza kusata tumuyongere abo nsonga yobwire kuyaho turiyo tumariraho turiyo tumariro tukwenda kugera ngire cyo agambo ikindi abahurikiza no murebi mwe bare munonga we bare kumpo mu gishogo kuiza kumbuza kunka nyowe ndakumbuza ubundi ugire nebinkozere incendo izoyitebekanishe saha nkina ninga nkita bitu yakabitse kwiza kureba bimwe ayitasa yawe nyine family nyine abana icyo butacimburize kandi uko wawagambire ngo amana gogona no gahebwa ki nyenda kubamanyisa aroho ikinde cyo wamburizo tamburiza kamera icyo wambuza ntwiza ngo abantu woze ngo abantu bakugizire ngo benda nkore ki Garuko chibuze ati Matsiko chibuze abo kubo atako no manya rubirizi district ene bigambo bingi bya politics konka bamwe mbantu ntora na jant kanchi kunami ndana chikuburiza off camera konka lekanchi kubuza kwa ituto ntucyako bantuhereza kugira ngo abantu bamanye chikwanchi geno meso obahata abantu nabagera ngo bine chitekateko barono bareba ngo akuba umwebembezi wito umwe aruho akajata nyoni sabe ebisanje bibiri bono wagira mbate ko mukacencuzo kabo mu bintu mu aba opinion leaders bate ko mukacencuzo n'abantu abandi abahanze baziko ka Matsiko kutuwa ko muitakaza LC5 takosa kuchikora already kuchizaho obare wawachimburize nakigarikire mu konkanenda n'abahurikiza bakirebe okwesimba nechamazima kwesimba ntebe yo nayiwaye simba ni abantu mbakusaba okuba ariyo mbagamba barano bakusaba abamwe bakwagera akwagavana kidamu na ende abamwe banga kwagera nyo mukoreba kwanje ekizibo kituye nenka rubirizi yona nangwa itaru bunyaruguru yonka ni omwebembeze kuba atandikire gukora tumuterira karo bakozire manifesto ye haza takagitandikiraho no kutandika gukora ninge biyaturaganise abantu tukargaye ngo tukwiyayo hati tubura kumuha chance abo kuba ekisanja nece myaka 5 tubura kumuha chance kugira ngo byaraganisa manze bimureme ninga bikore abo kuba mwaka gumwe gonka no botakarebere ngo umuntu ogwe bintu byarema kandi babitakaremere nyontekateka echa governor kugira ngo nakana ende bisanja bibiri nikine byasabira nyoni ntekateka reka tumurebe iki ekisanje iki abo kuba nyo umukoreba kwanje ekisanje cyo kubanza akachikoraje kandi cyariyo nakikora jaine project nke yanyaruzweriye no project impango eri kwendo mwebembezo butamutaho pressure kugira ngo hati wayisimba yakurori butoha wari nkai no sabakaruru katumuhe chance akore konkanya wo mukoreba kwanje tekate kucabataka umukoreba kwanje ekisanje cyuwira kikozireje kandi cyariyo nakikoraje mureke tumusabire bamba bena sasa konkama kuragunyi nariyo nabaje tumusabira kire aize akore ekisanja cye
kuyagere ngo nahumura tuyize kuba kuyagere ngo nakende kindi kugire biyamarira ntubirebamo konkanyo ni murebamo bukozi kandi murebamo ngo yagambe kintu statement zazwano gamba mu story yawe era wa mukomentinga waje uti konka gavana nawe n'abana bayambira kuteka umburenge atama nchokora abantu bajya tubacenda ngo ogaruka level ya LC3 abo bongo boyine na nabimo byo yambere gomora chamba nagateri gomora chamba na district yo na kuba ni wa district na ni cyama twa no tachigambaho imutwa yo nayo karugenderamo aro ya commentingireho bajota cyacu cyo kuja mu ngore mama cyama muntera amasasi nyofera nangwa tukugambe echo abebembezi bona bebali yaho muvuga abantu ko gendo kuna noko yona na kogo na honorable Haji Muhammad nanka omukuru director echabantu bona ababire bali mu cha district tina bena basa kugurwizo baneri arabantu abatire mu sente zabo mu kintu cha district nani yo barimo mbarumu ba Dr. Katurebe ba Honorable Muhammad ba Kisembo abantu bona Honorable Gaudi abantu bakabata mu sente zabo na groupe inagambira yo ne ya Kampala yabera Kampala bwirobwe ba Honorable John ba Vincent ba Mugaya ba Lawrence bakata mu bwire bwabo batamane sente zabo kugira ngo tunge district age hati nyono cyo ngagizire ngo atubutungire district age mureke tuize tukore hamwe tugiri isazi tuganire nk'abantu barubirizo kutwatungure district age abo kuba wanoreba mu district ezitwayizire nazo ezatungire district sombwire bwitu rubirize ryo muri zimwe ezokoraje nico nagira ngo abebembeza barumu mureke tureke kubata ho pressure no kubirukaho nkati governor ze kura ngo nguri butoha no ronda karuru omusano mucamya frame neki yaba planingire gukora abura kuchikora reka abebembezi tubahe chance bore kararwo mutungura kaso akaherezo buzurize yasibaho buzurize ngo naenda kumura okumura nako kwikirezebwa nabandi mbize nanye bwirobwe nubundi izire etoche baje kutiremo etoche baje intire mukande kwetengesa byona mbine abo kuba nakugira ngo buri nkamazire ko naziro mbumuruka nkamazire sine ya konkankiza nasoma certificate nagisomera nsamizi Institute of Social Development yo kwebembera abantu kwebembera j'abantu leadership and good governance nasoma diploma nayo nagiheza mu institute ni yemwe kandi obwahati nyorekere namwe no kujambe nyine school fees y'abana ba university babiri mukama tuyambere baheza hati naza kureba nanyo kuna gusoma kandi wakuza university nanye kuna kaheze deru governor kwiye nahumura nanye jintu nchikwate konkati kugira ngo nyowe ekigendero cyanje ne cyo kumusindikiriza ni ko simba urugaho nyone nkunda abantu kwe batakunyenda niza na governor mweno bundi support abo buwire nkamuhagira rekande byo kuyakora mu karuru kakawire tukatura hamwe kandi reka turebe uko yaheza tutiseje politics ntwanga kutise kunganyenda tutise governor ko uhumire mbwenu wanonda kumura humuraje na nyenteki ngova konga bitari byo kumuremera kumutapuresha mukuru Matsiko turi tumarira bazo waro kitacyenezukaho no turangira mu kace dakika ekusansa bamwe ombaregend abarone district ya Rubirizi to kwasa kwika atasaje ka icyo kureberaho ntuza umurubnya rugurusako urebe bisani oguno yabandize kuba cya pastor ni akorata ho gumwako gakorata gumwako konka Rubirizi district nonana n'iki sana cyo kugira ngo abarone district ya Rubirizi no bwaba kibora webare nangwa sako ya Rubirizi nanka sako ya Bunyaruguru icyo nanyi n'inyencira iserema kugira ngo omberire cya person wa sakweje turukogonizinga abantu bona batandikire tubijuke kandi tubesimese abo kuba ikintu cyo kutandika kitina bakitandikire nico okurebere bisani byona ibya muntu arabire cya person wene garanti mu batere bisani mbehaneke kugira ngo no muntu kwariza remember umusya amanye ngo ugwa contribution yatira Abanyaruguru n'ababire ba managers bona tubateho n'abakozi bitu tutere bisani tubi displaying kandi bwako baro AGM yitu no boriyo abantu beta babarobona kandi ba HT nisa
tubimusya tubasima namwe nogira ngo hato tutandikire kukoraje abo ko bati tukoraje munongo abantu abanza gumatu isiyo bwire na AGM umuntu kaciro chikuro mweka package umweka package nawe kagora kilo y'inyama ninga kilo ya sukari yagera ati ejene tutu yanje yina tutucire n'abana be no mukazi we nabakunde kintu eco kana abo bamutamwe kitino sabo kukoraje niyo ninteka ngo muntu wakoze reje ayikiro kusima eco riyo no gamba actually governor w'abatakarwire mbe nakigambero nawe ensonga ejo yenyine namgira ngo eje nsonga ne sasa abantu akayikirize ngo naza kutweta committee ya Ronzere district n'abantu abatire mu sente baje Muhammadi ba Dr. Katorebe bahibona bijiro okutwa abagambere naba Vincent nabandi naza kutweta baona rebo John wali Omubyobutegyeki nabona Muhammadi atwete tweterane tuterebe sani ebyabantu abo kandi tugireho nizoba ryo kubasima ebisane babito mu kizimbe kisya rero abantu kubize bamanye ngo district eji arabagitira abo kuba abantu abakwizana bakoze hata bariyo tubakimanya na muntu noyika ubundi wikwenda service na ubundi umuntu ajikuha ninga ajikwa cherize ninga ajikwa ningo bunde bora atakumanya na contribution yawe wakozereki so kaba kutweta batwanzura bakoze aba batumanya ninge sana umuntu yakireba yakoreba manya umuntu gu aine contribution yakozere ningira ati kikacherirwe munonga mekatu nkona nabasabire tusabire governor witu aruge omwirwa rokoronji ekintu ekintu tuza kongera kukimaririza kandi kikoreho naco cyumure abembezi nobereza bo habuze iki abebembezi nimbahereza obahabuzi obo kugira ngo mureke tugume twita abantu bituganire nabo tuganire nabo abebembezi baroho nimbasime cyo mbakikora tuganire nabo tumanye byo kubafaho tumanye tutunge bitekateko abo abebembezi nabo nubatekwa kutunga bahaburo namagezi ku rugo mbantu abo kwa bantu mboba kwa babatira rero abantu nimwe nimbasaba bine bitekateko byo kuzo mu ntebe ukuna nakigambira ingaruka nkigamba mureke tuhe abebembezi abaroho tubahe omwaganya tubahakire ko gukora umuntu tureke kumureba ngo yaremwa atakamazire namwe akarahire kuzo mu ntebe tumuhakire akora abantu abo kuba ekipimo n'ekye myaka 5 hose mekuba norebera omuntu ngo aremerwe ninga kozerwe konka twatandika kare omwe tubiyamuramwa umuntu akora yerarikirire omwabura no kukoraje abo kuba kakuba yaza kumuza ubundi yaza kukika ahora ngo ko bariyomba kutemura yenda irukazeyo kandi ubundi ebyo kukika nabyo birema ninga byo kuza kurobinjira abantu no kurondera ebyo abantu bakora mureka abantu baho bwire nito bakwende ntebe twabanurana abanimba sobora ngo nito ntuza kwa entebe ezikwenda kwesi imbombero byo miso abantu bahakanya bakora kana cyayitengese umuntu muzizo yo mutiso tubito nankatoreka nanyi nkavuga munkareba mukicirizaneho umuntu arugeho atasowize senteze ibintu bigendo miso injira ngumutayi wanje atsibure tumarire tubase kubanza kore bindi kuko nza kumwegarukira tugambana nasonga z'abanyaruguru sako nkoko yazitandikira tibi yaweyo nkoko yatacho abanyaruguru sako kandi hati barikayi tubase kwantumanya embera koko neje no miso nangwa cy'abanyaruguru sako naco ne cikuru onychereze nsime ba memba bitu abo kwa ba memba baronji no kutuhagera abo kubasako negendo mnisho kandi iwaru kuzo mu nciko zitu hakiri buri mwaka noreba ngo aroho inkorakorana eroho umagoba umukubika umuzaro niziza abantu bakutwara nasa kwemerwa yese mekora no kusaba abandi bantu muize mutu joining mube ba memba ijine sako yanyu tiyanje nkomuntu ne sako yitu ne sako yanyu muize twatanese tujombeke nyenda kubamanyisa ngo kandi abantu abandi bunyaruguru development agomba gireba nke yamani konko bundi itwa bakune tubura kuji tugizoga
nyenda kubagira ngo mu mezi abiri tuyigwire branche ya kitagwenda kuko mu mezi abiri gonka nyenda kugambira ngo twikize ba member 500 kitagwenda mu mezi abiri hati wakumara umwaka no boine ba members bangaye abo bohereza bwitu tukaze twabasomesa no bohereza mbabureba kandi obohereza bahireyo kubukoresa kurungi kandi bariyomba bukoresaje mwe nsabani mwe batakabire ba member muize kandi abari ba member mureke tugendere sako yitu tujihagere twatwara kasente tukarete tubike etuyambe abo kubanora na government beberiyo nankam ebya Paris development model nabyo nende koreza sakozi mwe nabantu mwege kubika tugire culture tugire umuze go kubika ebicara nyensya dero ecyamaheru no kubasaba ngo amashomero abana bari amashomero gatandikire konkano usaro n'abana batakazireyo ntosesa abana munonga noze no gambane teacher mureka abana bitu tubato mu mashomero abo kubanyensya yitu neza kubanungi n'abana bitu twatwine abantu abashomere mwebare munonga nyenda kusima director abo kwiza konka emboze yanje ni nyingi munonga zagaruka kandi size wampa ninche kuwe waziregaruka ozo mpesa zanje ina rero base kusobora abantu ensonga ndizo okutwa kubasa kora webare amureba Orugyendo center omu mugenyi oto atuyene kandi mutayi wanje utakarugaho zagwa tugeno miso nsakuza kumukongere tubanze turambure bimwe ebyo bugigabiyeye mutanu basaka n'umurano natambura mureba maka akwana wo muntu omaye namaka gukora ngo namaka nosoko n'umurebo uko yasomanya wako ikinkumanya cyo ndiceye tayine takwe matera ninga se kusanga na epanka no mureba we naganda na buri mowe na ariyo kwa ariyo tutakwenda kumanya ako bintu byense nabimanya utakarugaho nasigarandikira Ramadhani tsakwantuza orundo runako bari Urugendo rw'amagara gawe ntubantu kuretera abebembezi abanyadini n'abandi bantu bari kutugambira urugendo rw'amagara gawe otafero